Dobar dan, đaci. Danas je četvrtak, 7. maj i mi se opet družimo na našoj online nastavi. Nastavljamo sa učenjem latinice i srpskog jezika. Danas su nam na redu pisana slova latinice D, Đ i Đ. Znači, danas radimo pisana slova latinice D, Đ i Đ. Imate pomoćnika. Jedan mačak Miki kaže on da će da vam pomogne da nas savladate i naučite pisana slova latinice. To su znači D, Đ i Đ. Imamo ćirilična i imamo latinična slova. Ćirilično D pisano, latinično D pisano. Ćirilično Đ pisano, latinično Đ pisano. Ćirilično Đ i latinično slovo Đ. Pogledajte ova slova. U čemu su slična, u čemu se razlikuju. Ajmo da vidimo. Kad naučimo da pišemo slovo D, onda će nam lako biti da naučimo da pišemo i slovo Đ i slovo Đ. Slovo D, vidjet ćete sami, znači krećemo dozgo, imamo ovu neku kukicu, blagu, kosu, liniju i polukrug. Piše se iz jednog poteza, veliko slovo D se piše isključivo iz jednog poteza. Znači idemo ovdje, napravimo polukrug i kao naopako slovo S. Malo slovo D, kao da krenemo da pišemo slovo A, samo što produžimo duži liniju. Slovo Đ se od slova D razlikuje u čemu? Pa samo u crtici. I veliko i malo slovo Đ ima samo ovu crticu koja ga razlikuje od slova D. Slovo Đ je jedno od onih slova koje se sastoji od dva znaka. U ovom slučaju to je znak za slovo D i znak za slovo Ž. Znači, dopisat ćemo samo slovo D, slovo Ž i dobit ćemo slovo Đ. Nadam se da ste razumeli. Možemo vežbati da ispišemo ova slova i prstom u vazduhu. Znači, evo da vidimo i poteze koje idemo. D, idemo dozgo, spuštamo ruku ka dole, pravimo blagu krivinu i polukrug. Za Đ isto tako. Jel tako? Šta smo rekli? Slovo Đ, po čemu se razlikuje od slova? Samo po ovoj liniji. Obratite pažnju na ovu liniju kad pišete i kad čitate da biste razlikovali slovo D i slovo Đ. U svesku ćemo napisati po redu ovih slova. Znači red slova D, red slova Đ i red slova Đ. Također u svesku ćemo da napišemo i ove reči Dušan i Džin. Đurđina, probajte da napišete, omakla mi se ovdje greška, ne mogu sad da ispravljam, ima slovo R, a mi nismo naučili da pišemo slovo R. Vidite ovdje Đurđina, R se piše skoro kao naše ćirilično Č. Ako umete napišite, ako ne umete ne morate. Dušan i Džin napišite jer smo tu sva slova učili. Svesku napišite pisane slovima latinice. Šta je nacrtano na slikama? Pazite. Šta smo imali? Šta je bilo nacrtano na onim sličicama? Šta je ovo? Imamo šta? Đak, džak,
dve reči koje se razlikuju samo u početnim slovima i imamo odžak. Prepiši pisanim slovima latinice rečenice koje su date na štampanim slovima latinice. Deda Dušan sakuplja dud, s njim je i Džeki. Đuka je Đoletov ujak. Da li znate šta je dud? Da li ste nekada jeli dud? To je jedno slatko voće, letnje voće. Treba da dopunite rečenice i da ih napišete u svesku pisanim slovima latinice. Dopunite ih onako kako vi hoćete. Znači, vaš je izbor šta ćete da dopišete. Recimo, Dunav je, pa šta? Šta možete da napišete? Đilda je ime, džem je, pa dopišete pisanim slovima latinice. Date reči, prepišite. I prepišite rečenice. Mića ima mačku, cicku, u autu smo tata, tetka i ja. Drugi čas je čas čega? Matematike. Iz matematike smo ovih dana radili deljivost brojeva i treba da se podsjetimo čime je sve deljiv neki broj. Prvo smo radili deljivost brojem 2. Kad je broj deljiv brojem 2? Pa broj je deljiv sa 2 ako je posljednja cifra tog broja 0, 2, 4, 6 ili 8. Ili, možemo reći drugačije, broj je deljiv sa 2 kada je paran. Svi parni brojevi su deljivi sa 2. A kako znamo da je paran? Pa tako što su mu posljednje cifre jedinica 0, 2, 4, 6 ili 8. Zatim smo radili deljivost brojem 5. Šta smo rekli? Kad je neki broj deljiv sa 5? Pa ako je posljednja cifra tog broja 0 ili 5, tad je deljiv sa 5. Kad je broj deljiv sa 4? Kad mu je dvocifreni završetak deljiv sa 4? To jest, ako su mu posljednje dve cifre 0, znači 0, 0, ovo ne važi za jednu cifru, ne važi za dvocifrene i više cifrene broje. 4, 8, 12, 16, 20, koji će biti sljedeći? 24, 28, 32, 36 i tako dalje. Broj deljiv sa 3 ako mu je zbir cifara deljiv sa 3. Stalno žurimo. Šta smo rekli? Znači, broj je deljiv sa 3 ako mu je zbir cifara deljiv sa 3. Prve brojeve znamo iz tablice deljenja. Znamo da je 3 deljivo sa 3, znamo da je 6 deljivo sa 3, znamo da je 9 deljivo sa 3. Koji je sljedeći broj deljiv sa 3? Pa 12, jer je 1 plus 2, 3, a 3 je deljivo sa 3. Sljedeći 15. Kako? Jer je 1 plus 5, 6, a 6 je deljivo sa 3. Sljedeći 18. 1 plus 8 je 9, a to je deljivo sa 3. Tom logikom, da li je 20 deljivo sa 3? 2 plus 0 je 2, a 2 nije deljivo sa 3, znači 20 nije deljivo sa 3. Kako znamo koliko se neki broj sadrži u drugom broju? Pa tu ćemo se poslužiti deljenjem i množenjem i vezom između množenja i deljenja. Evo na primjer, ako 40 podijeljeno sa 5 jednako 8, šta možemo reći? Da se broj 8 u broju 40 sadrži 5 puta ili da se broj 5 u broju 40 sadrži 8 puta. Znači šta posmatramo? Posmatramo delilac i količnik. Količnik će se sadržati u deljeniku onoliko puta koliki je delilac. Delilac će se sadržati u deljeniku onoliko puta koliki je količnik. Sve nam je ovo potrebno da bismo radili neke zadatke. Ovo su zadaci za vežbanje. Vežbamo.
Prvi zadatak jeste da zapišete, opet nam žuri, prvi zadatak jeste da zapišete 5 brojeva koji su deljivi sa 3 i sa 4. Drugi, da napišete sve brojeve treće desetice koji su deljivi sa 4. Treći, da napišete sve parne brojeve do 30 koji su deljivi sa 3. Pazite, paran broj, a da je deljiv sa 3. Četvrti, napiši sve brojeve između 15 i 30, znači od 15 do 30, koji su deljivi i sa 3 i sa 4, koji mogu da se podeli i sa 3 i sa 4. Peti, da napišete sve brojeve pete desetice deljive sa 2. Sjetite se koji brojevi pripadaju petoj desetici i od tih brojeva koji su deljivi sa 2. Šestom, da zaokružite sve brojeve deljive sa 5. Znači, prepišete brojeve i onda zaokružite one koji su deljivi sa 5. I sedmi, napiši sve brojeve deljive sa 5, koji su veći od 25, a manji od 55. Pa veći od 25, manji od 55. Razmislite da li tu ulazi i broj 25 i broj 55. Tekst ovih zadataka ne morate da prepišete, možete samo da rešite zadatke. Toliko za danas, čujemo se i vidimo sutra.